Ebuhlungu ukhuzani elaqazwa phambi kwezinkomo zabalandeli. Sanibonani kuphi ukuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela neke yomathinda wacebisa intombi umqhamela amahlaka awanyeze waqhamela imali ngana wethu ngabo sokulakhula liqala la ngicela upress wona ke subscribe button share uphinde comment ukhuluna konke ke uma subscribe ayeke mara khamba kodwa ke sizosenza YouTube wena oqala uthola i-notification uma ke sikufakela i-video hamba phambili ngana wethu kusabalale i-video yala ukhozani elaqazwa khona umlandeli uveze ngokusobala ukuthi yena ngeke akwazi ukumela indlala engaka ukhozani kubakanye unyaka aphinde futhi uzoba mnandi izingoma ezimbili noma eyodwa phakathi kwazo uzwile nje phakathi kwale ngoma ethi shushu kwayima ekhetha ukuthi ngcono avela akhiphe isimemezelo noma ke akuveze ukuthi yena ke uyasurrender wasithi ke uxolisa kakhulu enduneni istatement salomlandeli sifundeka kanje kwagoqa ngiyanishiya bomathashi ngihamba nomfoka red paper phela iqhawe ukhuzana ubulala abantu ngendlala unyaka wonke ajika acule uDodo wodwa ngoDisemba kube mnandi ingoma eyodwa ezimbili yebo uyawina kodwa ngeke sijatshuliswe yilokho engasafuni ukucula cha ulehlule umculo iqhawe lami and lidlala isitayela esisodwa 7 years yonke lutho ushintsho sinango December futhi ucule inyongo yodwa maqede wathula ngizwe nale ethi shushu cha hayi iyona engenze ngivalelisa impela ngithi angiphumele obala nani zinduna ayixabene statement ke sakhe uDumo Mthunzi inkosi yamajongo ubhale lapha ke egroupini ebizwa ngezinqwele ezikaMaskandi noma zabathandi bamaskandi ngana wethu ungakhohlwa ukungilandela enkundleni xhumana ngabe ke uTwitter, Instagram, Facebook page ke nalapha ke ku TikTok uthi @GulovaTV noma uthi @mathindacebisa lapha ke uzongithola khona ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment ukhuluna konke uma usubscribe ayike mara kahamba kodwa ke so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sikufakele video hamba phambili ngibambe ku video landelayo danko